kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay pa'y adi ka matagtagaray, Annabel anakaw. Adda ka di parikot mo. Kwarta nanang. Kwarta ti parikot ko. Ay nawaw, tisigod apakitang tangdanam ngay. Awan moten ti maaramid ijay nanang. Amangan kit din no ada amuyo amabalin ko apakitang danan. Uray siyak, awan met ammo kanakaw. No kasta nga rod, masapol nga agpanunutak iti sabali apag kwartaak. Niglenda ngay, awan ti ipalabana. Maminsan laang mat iti makalawas no agpalabaday jay nanang. Kasapulak ti pagkwartaan, iti kasta kat maitad ko ti masapsapul ti anak ko. Agpanunot ka nga ruden iti sideline mo No adda pagpuunam dita, di agnegosyo ka kide. Ay nawaw, anyatar aramida manakaw. Tilapia Shanghai nanang. Tilapia Shanghai? Wan, iso ti negosyo an napanunot ko. Adu nga min ti tilapia dito'y lugar tayo kat. Adda nga tamo laeng gumatang. Ipadas tayo ananang. Kasanungay no awan gumatang. Adamak di target market ko Ngam no bilang mantasaan nga agklek, di agluto akmanan iti sa bali. Sa bagay awan mo't dakas na no ipadas mo. Adda ka di pa'y maaramid, tulungan kan. Alaman nga rod nanang, tulungan nak tapno na bibiit amalpas ti trabaho. Mangisursurak iti lakok ita nanang. Ay nawaw, kunak man no ilakom iti Facebook, tapno di ka mabannog amagmag na. Kumaa, ngaman manumat ti gumatang no iti Facebook laang ti pangilakwak nanang. Kan maysa, madimat laang no maistak ti lako. Sapay basit mat ti freezer tayo. Dayjay laang nga anak ko. Ano saklatan ati mangisursur, no bilang man ta alas dusan kat awanak pay nga agawid. Sukunan nyo pa'y laang man ti apuyo, nanang. Anya nga oras madismiss da siya aya. Alas 2 iti malam, nanang. Ala, sakto latan ti mang sukon kan kwa na anak ko. Agyaman naklaunay nanang. Awan anyaman na. Agrubot ka kit din, tay supay ti malakwam. Agan anad ka, anak ko. Nay, anya tabi nagkatmaw nakaw. Lakok, Nana Celia. Tilapia Shanghai. Ipadas kumamat ti ag negosyo. Awam mo ngaminan pakitang danak. Gumatang kay man kidi. Tilapia Shanghai kunam. Woy, Nana. Nay, first time ko amang ngagday Adagayam kasta. Manungay ti may sa apak. Sa nga gasot laang, Nana. Ngam adu ti kargana. Aya, nan? Kitaak man, balasang kaw. Kitaan nyo, Nana. Adu ti kargana. Saan asayang ti kwartayo no gumatang kayo? Naimas ka di matlaang dayta? Kat siyempre, Nana. Siyak tinang timpla. Aya, ay kaikanak man nga raw iti may sa apak. Taramanan mi man no naimas matlaang tilakaw. Awan ti pagbabawyan nyo no maramanan nyo, Nana. Naimas mo ti Shanghai nga inlutong bakit? Iso ti sindak itay. Lako ni Annabel dayjay lakay. Ano kasta, agnignegosyo mo't gaya mo ni Annabel? Tawan kanumatan pakitang danan na. Sapay single mom dayjay. Single mom, ngam na diskartimat. Madlaw mo't. Gumatang kantumanan no kwa bakit? Kasta talaga ti plano, lakay. Nayunak ti gatangag, ta irisil kuman mat tila ko na. Wala, isupay ti ganansiyam no ka.
Ay kawan na, kan makatulong akpay, kan kuana no bilang laang. Una yan, dayjay nga Annabel. Ay nawaw. Anyawanin tikat katawaam dita si ka, Merlita. Kasano mo nga min, tila mapampanunot ni Annabel nga ilako. O kita am tipos na, tilapia a Shanghai for sale. Kunana. Oh, anya ko matibibiyang mo. Sigurado asaan anaimas day tuwi lakay. Ay nawaw. Di mo pa ilaang naramanan ng kastaki din ti bagbagam. Kahit nagpay sumot, kan kita ang ti presyo na nakangingi na si ka. Agasam nga iti 100 pesos per pack. Ay na, nawan na saya at nga ibagam. Aguli magkalatan, Merlita. Ibagbagak laang mat ati marikrik na. Agasam nga Nagngi na ti presyo na. Kat nalakalaang mat ti tilapia dito lugar tayo. Di mo man amo tilaw-law atam ditan. Ipadlaw mo nga awan ti among no may papaniti negosyo. Tilapia lang ayat ingredients tila ako na. Adto yan, ti itlog agat-gatanga, mari ide. Agyaman naklaunay, Maricelia. Naimbag lang nga adda balunan ti apok ijay pagadalan. Nagasat dalat taad da itlog, maray. Da tayo ide kat asin laang. Ay, wan gayam. Adda ka di pa'y lako ni Annabel a Shanghai. Agaramid itamaray. Ibagam tuman, tamangi reserve iti sa nga pulo apak para kanyak, maray. Ay nawaw, nagadon maray. Wen tajay daduma, ilakok mat dito istur ko. Agrisilerak mat, maray. Ay mayat day tamaray. At least kan katad da istor mo. Wen, basta ikanak iti discount ko maray. Sige maray, ibagak to iti anak ko. Sige, i-deliver nan tulat ta dito istor ko no adda, maray. Nana Celia! Nana! Ay na, pasensya kan, Annabel. Jack nangag tipukaw mo. Adda nga min ar-aramidak iji kusina. Okay laang nana, maawatak mat. Dayta ka din, tay order kaw. Wen nana, Mutoy nga rudan. Manungay, tibayad na. bayadan yun to. Ano mailako yun nana? Amangan no utanga kat awan to igatang mo iti ingredients. At dapay magki di nana. 10% off para kada kayo. Tapno adda ganansyayo Aya, ay, agyaman naklaunay anak ko. Ipautang mo nga raod. Wen nana, 1 week to pay. Barang adda ti gumatang kada kayo. Ay, wan, sige. Agarami daktaw iti karatula inton madamdama. Tapno makita dagiti customer kaw. Nakita ka naggapo ni Annabel dito'y istoryo na Celia. Wan, imay na in-deliver tila ko na. Anya ala ko na nana. Shanghai. Ha? Nukasta, gimatang kayo. Katuan, ado ti stak ko at tilapia Shanghai ditoy. Gumatang kan, 100 laang ti may sa apak. Saan ka alugay, taado ti karga na. Agasam man ti sangagasot nana. Nanginalaunay mo ti sangagasot. Manulaang mo ti tilapia ngay. Nalakalaang. Siyempre, saan laang mat at tilapia ti ingredients na? Kan may sa, jay oras na pa'y anangaramid. Uray anana. Nanginalata ti sangagasot a presyo na. Agarami daklatan iti Shanghai ko ano kwa. At daking kaday taa, saan mimutkit di nga ipilit agumatang ka? Una, siyampu lang ti umay ko gatangan, nana. Iprito man dito, Merlita, bakit? Ay nawang, anya dayta. Tilapia a Shanghai. Anya, Ada ka di parikot. Ginatang ko dayta kini Nana Celia. nakangingi na. Ngam gimatang kapay lang ma. Sa nga gasot laang matimay sa apak dita. Dayta nga rud ket. Nalakat ti tilapia. Ngam sa nga gasot ti panangila ko day ti may sa abalot. Ha? Overpricing mo day dyan nga Annabel. Sakto laang mo, bakit? Talaga di mo amo ti agtipid leyo. Kas kalabak nang no nakaigam kay ti kwarta. Na, gimatang aklang itila ako na Annabel. Kastamot ti panagsasaom kanyak. Di ka maawatan, bakit?
Gumatang kamutan itilakok a Shanghai, Mari Merlita. Mano ti may sa balot? Sa nga gasot laeng. Ay nawaw, nagngina magmari. Ni, saan mo't Sakto laang ti presyo. Anya asakto lang, kat numadlaw mat nga overpricing ta Shanghai mo. Nalakalaang ti tilapia, ngam kasta ti presyo tilakam. Ay na, Mare. Uray na laka ti tilapia. Saan laang mat nga iso ti ingredients tilakok. Kan maysa, inayon kumatan ay titangdan ko anang aramid. Kan packaging na pay. Dayta kat ti madi kada kayo ang negosyante. Mahilig kayo iti overpricing. Nadalos ti konsensyak, Mare. Saan nga overpricing tilakok a Shanghai? No di mo kayat ti gumatang, ibagam anasaya at Mare. Saan a masapul a pagsasawan nak iti kasta? Nay, anyat mapaspasamak king Merlita. Na, anya ti basol ko na. Awan mat dakas nga aramidag. Kaya't kula maamuan no apay apagpupudutam ti Shanghai alako ni Annabel. Ti overpriced a Shanghai alako na. Ay nawaw, overpriced mo't nga'y bagbagam. Katun mat na. Overpriced ti Shanghai alako na. Overpriced when awan lang kwartam nga'y gatang mau. Agresealer kakit di mo tapno ada kwartam. Ay sana nana. Sa anak ngagbibisinan niya. Sino tinangibagakin ka agbibisin ka no mangilako ka? Awan matkit di nana. Malagayam. Opinyon ko laang mat day jay Da kayo kit di mo. Anya ka naman ti overpricing ay bagbagan ni Merlita, bakit? Ti Shanghai alako mi ako ni Annabel lakay. Overpricing ba nga ibagbaga na? Jack amoy ti day a tao. Umapal siguro iso akas jay. Agraman Shanghai pagpupudutan na. Ay, una yun ti kasta at tao ita panawan. Overpriced kun kunana pay Oh, ang mga nuawan laang ti igatang na. Siguro Ay, saan laang mat nga iso ti tao dito lugar tayo, bakit? Naku nampay lakay. Uray saan agumatang kat adalat tamo dagiti kalugaran tayaw amayat agumatang itilako may. Kasta talaga ti negosyo. Saan nga amin kat sukim? Kan adalat ta dagiti umapapal. Agrubwata ko, nanang. Mabagkat mo ka di talakaw, manakaw. Uwan, nanang. Mano akilo laang mo't. Mabalin mat nga main nga inton bigat nga i-deliver mo. Saan ang mabalin, nanang? Naibusan tila ko ni Mari Amy. Sayang mo't ano sa anak amang i-deliver ita. Sayang ti mailako na kuma. Kasla di ka mabambanog. Nasurok ang makatawanan akastater aramido manakko. Di nakpakadanagan, nanang. Nalaklakakit ti daytoyin ngam ti mangisursurak. At least ita adamat ng tisukik. Adda katulungak ang mangidispos itilako. Naimbagpay na Annabel. Ado ti suki na iti Shanghai alako na. Anya ko maita. Kasi di gumamot aramidam Aguray ka ngamin Aguray ka tagpanunutak met iti Shanghai version ko. Agpasuro ka ken kuana no kwa, bakit? Apay ngagpasuro akpay langgan ko Kanalakalaang met agaramid iti Shanghai. Amangan no adda ti secret recipe na adi mo ammo, bakit? Kompetensya ito day tanga Annabel lakay. Mangilako akmet iti Shanghai analaklakang tilako na. Na, kanya klase ti kapanunutan dayta. Imbes nga agtinulong kayo. Saan? Taday tamot kompetensya ti kayat mo. Mano nga oras ko dito Ngamday ito hilaang tinalpas ko. Ay, una yan Malugi aksamot Ay, kanya nga dayta Merlita, bakit? Ijay ka pa man layo. Di ka pa salsali dito Ay nawaw, Shanghai samot dayta. Anya kumaita no Shanghai. Ilakom dayta? Kumaa, ngam ni. Mano nga oras ko dito Kat saan pa'y analpas tar aramidok. Bakit? Adumot nga minti proseso na. Mapanmet gayam ti oras no kastoy lang.
Kasta talaga ti agnegosyo Iso akas jay ti presyo ti Shanghai alako ni Annabel, taadumot ti proseso, bakit? Gumatang kayo man itilakok a Shanghai, Nana Celia. Ha? Nay, anyat ko na, Merlita. Aglaklako kamat itan iti Shanghai. Wala na, sobrang amin ti inaramid ko. Ay, nawaw. Day tama tinegosyo. Kumaa, ngamapan mat gayam ti manunga oras. Ita, maawata mo no apay akas ti presyo ti Shanghai alako ni Annabel. Wan nga rod, Nana. Narigat numano-mano ti panagaramin. Ado pa'y ti ingredients na akasapulan Kan packaging pa'y gayam. Gumatang kayo man mat itilakok, Nana. Wano saan, mangi-display kayo dito istoryo. Ta iso pa'y adda gumatang. Ay ka mabalin latamot Mano apakday taaya. 15 packs, Nana. Ngam nangingi na ngam tilako ni Annabel, tadakdakkel mat ti puuna. Mala, mood daw, taipadas ta nga ilakaw no adda gumatang. Adamo gayam Shanghai alako ni Merlita, Nana Celia. Wan balasang kaw. Isuma ti akin lako iti chicken a Shanghai a makitkitam. Nangina mo laeng, Nana. Nanginginangam itilako. Ti ammo na siguro nalaka ti agaramed. Nagadu ti negatibo a comment na kanyak idi, Nana. Ay ka agsardang mat siguro itan ata napadasan na mutan. Mapan magayam ti oras kun kunanan tupay idi imay dito isturkaw. Ay, dayta ti parikot iti daduma a customer no maminsan, Nana. Agreklamo da adagos iti presyo. Di da panunutan ti rigat kan sakripisyo dagiti agnegnegosyo. Day takot nga raw. Ngam no ijay mall. Apaw, uray na kangingina, di da mo't tawaran. Very true, Nana. Husto ano impadas na tapno saan asumanao. At least ita, amunan. Wan bilibak nga rod king ka. Tauray sumanauda, itultuloy mo latta tinigosyom. Husto day tangar aramida balasang kaw. Uray anya pa iti bagbagada, di ka agpaapiktaw. Gagangay na laang dayta kadagitin nagatal tingiwat na. Ay talaga, Nana. Talaga ajak to pulos paapik to kadakwada. Anya ngay kumatibibiyang da kanyak. At saan mo't nga isuda timang pakpakan kada kami nga agina. Talaga akayat ko ti makaurnong para iti anak ko, Nana Celia. Ay, nawaw! Nasaya at man kan saan ti aramid tayo at daket adalat ta maibaga ti sabali a tao. Nupay kasta, di tay agpaapekto, di tay maupay. Itultuloy tayo latta, tinarugyan tayo. Iti kasta, agbaligi tayo iti anyaman a plano tayo iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.